Uživali smo u muzici Nikole Jakovljevića i još jedna dama u ovom izdanju emisije Profil, doktor stomatologije Maja Mikalački. Zdravo, Majo. Dobar dan. Hvala što si odvojila vreme za emisiju Profil. Hvala vama. A moja prva gošća je bila Aleksandra, ona je stručnjak za dijamante, pričala o nakitu. Da li postoje oni slučajevi kada dođu kod tebe u ordinaciju pa kad kažu želim zube da imam onako, u stvari voljela bi da imam biserni osmeh? Pa naravno da postoji, da devojke obično žele što belje zube, što lepše, što pravilnije poređane. Doduše sad i muškarci, i momci, sve više. A ja bih želela tvoj posao da približim publici. Što to znači estetika? Znači estetika u samoj stomatologiji. Da li je štetno beljenje zuba? Beljenje zuba, to su novije tehnologije, nije štetno, uglavnom se radi laserski u većini ordinacija. Bitno je da to mi kontrolišemo, znači doktor kontroliše ceo tok beljenja zuba. Majo, kaži nam koliko puta treba beljiti zube? Da li jednom godišnje, da li 2 puta godišnje? Pa praksa je otprilike na 6 meseci. Opet zavisi od navika pacijenta. Znači ako pacijent ima loše navike, onda je to na nekih 6 meseci. Ako se pridržava opet nekih uputstava koje mu damo, ili ako ima naravno navike koje su zdrave, onda to može da bude i na godinu dana. Opet kada pacijent oseti potrebu, to jest vidi u svom ogledalu neku promenu i želi naravno neku promenu. Ono što meni interesuje, kad bebe počinju u stvari da i mame peru zubiće, posle koliko meseci? Pa bebama se odmah čiste usta, u stvari nakon rođenja. Majke treba da znaju da detetu čiste usta gazom, znači uzme se gaza, parče gaze na prst, može malo fiziološkog rastvora i da se detetu svaki dan prosto prebrišu usta prstićem. Čim prvi zubić nikne, koristi se četkica za zube i pasta. Pasta koja je adekvatna za taj uzrast, naravno. Vezano za paste, danas na tržištu imamo dosta pasta. Dobro. Ne mogu da te pitam najpristupačije nama kao potrošačima, kakvu pastu mi trebamo da biramo, na osnovu čega i četkicu za zube? Što se tiče paste za zube, opet je na vama da odlučite koja vam pasta treba ili koju vam pastu stomatolog preporuči. Zavisi da li imate nekih problema. Da li želite, na primjer, eto baš kod beljenja zuba da održavate tu belinu pa ćete uzeti neku pastu koja prosto održava tu belinu zuba ili imate neki problem sa desnima pa ćete uzeti pastu koja smiruje upalu desni. Ili ćete opet uzeti neku na osnovu cene pastu za zube, jel te? To odlučuje sam kupac ili ja to opet kažem po savjetu stomatologa. Što se tiče četkica za zube, opet i to može stomatolog da preporuči. Mi se uvijek trudimo da našim pacijentima u stvari da četkicu prilagodimo pacijentu, znači da kažemo koju treba četkicu zube da koristi i da ga obučimo u tehnikama pranja zuba. Opet, sada postoji na tržištu veliki broj četkica za zube, veliki broj različitih četkica za zube. Ljudi uglavnom onako biraju neke šarene, vesele četkice, ali one bi trebale da budu ravne četkice sa što manjom glavom radi lakših prosto manipulisanja četkicom ustima. Ja mogu da kažem da tebi brat također zubar i tata poznati zubar, znači to je cijela porodica stomatologa. Pretpostavljam da se ljubav prema tvom poslu nasledila od oca. Jeste, od ranog detinjstva, da. Mi smo odrasli u ordinaciji, brat i ja, tako da smo cijel život u tome i srednja škola je bila okrenuta ka stomatologiji, u stvari to je bila srednja zubotehnička. Na kraju smo nastavili sa stomatologijom i to je to, da, svi smo u tom poslu. Jako si mlada, da li ima kad ti dođe neki baš stariji pacijent da mu radiš one, što bi rekla, teže slučajeve, da li se onako začude? Da, začude se dobro, ali ne da se začude, nego onako nekako budu bojažljivi da li tako neko mlad može uopšte da bude stomatolog. Obično očekuju malo starije lekare, ali u svakom slučaju mi imamo punu podršku, porodice je u principu podrška, tako da lepo funkcionišemo svi zajedno. Znači svi zajedno radimo, sarađujemo. A ordinacija gde vam se nalazi? Ordinacija se nalazi na Dorćolu, u Gospodari Jevremovoj 31. Može slobodno reći nalazi i se telefon. U Beogradu, da. Vi ste inače prijatelji ove televizije, ove emisije. Da, jesmo.
Telefon je 011-334-8584, tako da za sve informacije se pacijenti potencijalni mogu obratiti na taj broj telefona. Također imate i Facebook stranicu. Imamo Facebook stranicu, ja sam sad vidjela razne akcije i popusti i tako dalje. Jeste, dajemo bilo uvek... je i za Dan zaljubljenih. Jeste, to je trenutno je za Dan zaljubljenih. Uvek damo nešto pred Novu godinu ili eto za Dan zaljubljenih, bit će i za 8. mart. Stranica je po nazivu Prostor ordinacije, znači Bela Dent Estetik. Tu možete pogledati, opet mogu pogledati sve, postaviti pitanje u krajnjem slučaju. Da, imamo i blog stranicu, tako da pacijenti uvek mogu da postave pitanja, da li putem mobilnog telefona, fiksnog telefona ili putem Facebooka, blog stranice, uvek dobiju odgovor u najkraćem mogućem roku. Koje usluge sve radite? Pa to su usluge kompletne stomatologije u principu. Pokrivamo kompletnu stomatologiju, znači to je od konzervativne stomatologije, što bismo mi preveli kao popravke zuba, dečije stomatologije, protetike, hirurgije, estetske stomatologije, da. Kompletnu ortodonciju, na primjer, to su fiksni aparati koji su ovako dosta popularni među mladima. Kompletnu stomatologiju pokrivamo. Kaži mi, da može podeliš se nama neku anegdotu sa klijentom da ti nešto traži što je nemoguće ili da ga je nešto bolelo, a da laže da ga ne boli? Pa dešava se. Evo, dešava se da pacijenti dođu sa velikim bolom, da dođu sa velikim otokom i onda jednostavno traže samo antibiotik pa će otići kući i oni će to sami nekako rešiti ili da trpe bol po godinu dana, pola godine, godinu dana trpe bol i onda kada dođu oni ipak samo traže antibiotik i bit će sve u redu, proći će, ali doći će on sutra sa snimkom i tako, eto, da se onda tu završava negdje njihov dolazak, da postoji veliki strah u principu. Da, trenutno je sve bezbolno u stomatologiji, ne trenutno, nego već dugi niz godina se ide ka tome da sve bude komplet bezbolno, da se pacijentima ugodi koliko god može, tako da nema više razloga za takvim strahom i mi uspevamo u tome da ih opustimo. Kaži nam još jedan put adresu. Gospodar Jevremova 31. Eto, dragi gledalci, ako želite da imate ovako bele zube kao ja, idite u Gospodar Jevremovu 31 kod ove divne dame. Hvala ti puno od srca što si bila gošća emisije Profil. Vidjet ćemo se nekom drugom prilikom, pričat ćemo o nekim drugim aktualnostima. Hvala vama. Pozdravi cijelu tvoju porodicu. Hoću, hvala. Vi ste gledali još jedno izdanje emisije Profil. Ostanite dobro, ostanite uz program televizije Kopernikus. Vidimo se sljedeće subote, tačno u 15 časova. Reprize su petkom u 17:35. Doviđenja.